Вие говорите за Санджак. В Санджак веќе има припадници на ФБИ. И ти имат индици за огромен шверц, за многу пари. To ništa nije sporno. Sve što se pravi na Sanđak. Droga ide preko Skoplja, znate i sami. Ja sam objavio svojevremeno dokument Umnik policija, kompletnu analizu, kako jedna grupa sa fotografijama, sa imenima Albanaca švercuje drogu koja ide iz Afganistana od Talibana, ide preko Istanbula, tamo je prihvata ta albanska grupa sa Kosova, dolazi u Skoplje. Tu se prepakuje u male pakete i meša se sa paketima hrane koji se tovaruju u američke vojne kamione koji iz Skoplja voze hranu u Bonstil. Na General Jankoviću čeka jedan oficir iz američke baze Bonstil da omogući prolaz. Tamo se ti paketići istovaraju u Bonstilu i predaju jednom od vlasnika kafića koji drže u Bonstilu, to je Albanac, ide dalje. Ja imam taj dokument.